Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa watukufu hadani ngani bushirani khair mala ni kaundu mlio harmwazi sana za dunia. Watukufu tifanya muhimu kwa lelo unu ni njemano harma mada mbili kawe mada ya mwado de mijia hatu nezijiriyo kado ya bilinga mjonjia harma ya nyasi kaundu ano mewanyumeni haila namne kao mazala tampaka dava hanga rambao kanga bobjiro armayensi na ila namne kao wahonrao mahaba harmwe michi abaladi marizirongowe ili laanda hizi mwajelie wazelewe washinde wafanye tartibu kao maudu waduka tarehi wanroa swifu swifa njema ikamnyezi mgavenzi watukufu handani wanu nyezi mgwarambio kanani mbuge masulu wahi mwanyanya na yo Elia yamba denu joshinda. Ambahani mbuge masulu wahi mwanyanya, eni mbuge mbirilizi wahi mwanyanya. Abaladi marido zamba ukananga rujuka swanadamu. Ikao heni rifanyo suntipia, shahi masiunga jau ngarilalao, ngarifao. Yabweni mwanadamu ujondozisi wa eske izo mtume harambi ya yezi mbuge aruma mtume hajarambi eske rizifanya. Wengera mbahani mbuge masulu wahi mwanyanya, ni mbuge mbirilizi wahi mwanyanya. Watukufu. Arona ukana igwagwagwarloni yobanu arma myeshi wa hatu hasunsi pia kama na mkomori nge komori kama na mkomori nge bonze ngarihisiyo kana gasarma uziro wa himaisha ngarihisiyo kana gasarma uziro kani mngodombia we mwanyanyafe sio noma na masanu gosato eri ti alimanafanya direct maana abasainu husu amferia husu mwanamsho hatu na insi ale obase shano ngekawo irenge mnda ngendao sisi wanaume na wanawashe kumrujujo kaushia wanaume ambedo wale wapeo bai sharo wanaume wanawashe wobziro wongo waheba yeshe kao ngari ya yeshio salamu alama mtukufu asanu gosatwe tijo na ukaya wananya si kao ngasar male bangwalino banu si telefoni zenu mungu isukana zija zitowesheo yokana wandu wakawiyeshi hale ani heni mri akaurohaye de harma bavu ya darma bani hahe shawa kaujisu kaine damu de yani kwa sheo yendo viuju kujisi marabasa kana kujola wa mjini ya de mahala de ndo ndomnike sheo na si wasinga ndombi yunga mwana kana ya Facebook yunga bata wandu walobo nje yabo sizinji ikaongo vanhu ngwa ufanya betizi watsehe wafanya rokozinji no hata utukuzi wanazinsiza hao ukarabano wandu romanda sikaonga rongo vanhu sikola de mukatarudo ndandu tukuza ndomunda wanduwe weruzisa ikale mrala wabana de nsiju hahe kainu haki hina mwana mkomori ya jawnese zifikira zaha ya jawnese namna nsi aladhimu ikahe ani maudu mrenda hula ikola de matamria uzisiwa evenze fikira zinuzi rengenda hubi yebanu ujuanza uone nsi yaho ikaeje shasisa nguzatu pia ramhezaji rauya himabanu kao nzajone sezo fikira zae uyonu hakema nada mutienru hate kama zwani kwa value risi wono kana mabala keja lazima mrolani kwa value yene bani ka reje lingoni kabati fundi kabati waziri kabati anize kalite pia rizirwaria na joba ni mrajembi bana bafundi wejao kabareje zo fundi lingoni mraja bano harejeza activist lingoni yabarejeza ula activist lingoni mrajembi bano harejeza mrufulani lingoni yebo waze wa hatu pia warejezwa lingoni haruma ila namna hu mtekelezo tunu kartswele ukana bano hikamra jemi bano ngusiso activist yamanda hivyo nsi valangio havanga rejisisa ubonsiso pia ekamra jemi bano haimila fundi hamsisi bonsi langio havanga risingari pawe shewe shafundi bonsi juu ekalo mra jemi bano hezingara mdumze wa mji yabungio hama waze wa mji pia wakazaba hano mimi siwonokana mwone zona hamba tamba de miji nezijiriyo leo miji hatu na mkera basi ndo anahanyu na mkera banga mwana ujiro wa hima na mkomori ya ukana banweshi liyo ngashendao wase wa hatu ikaundo marizaya marehanti ngamlindao kya rijerengeze dhamana za hanyu ristire miji ristire malaho ristire zarogozo ntipi ezo ngarjuka byazi ristire wana mnaje na nyimda haza lewe mashulia hisa sikafikiri ukana zetwabia zero numrolo hitwa numdezano yani sikafikire mijinga mjujuha mtanabai wa mashuria hisa mwambe na renge hitwa mbeni na renge hitwa fumbuni na renge hitwa misamihuli na renge hitwa msujini na renge hitwa mbala fulani mwatsanganyi heze kapitalizila wale kwa desizio babandule dalawo lilo no mnyeshi wa hatu nguone miji hatu
kabati serikali joja bamishi ile irenge decision ya utongeza wabadili mwendo wa upeu harume miji batinasi okana sinderi dzihao sinderi mila warumeze mashuhuri sinderi mila warumeze ngozo nsipi miji mrenge decision yokamana ujola wa malan fulani na kema wandovi na kehala mji fulani o haonga rubalili yao lasinga mamenukaliza ngozo zijobunguza shekale utijanga bibano tirenge mana mishotsi mtowe hawazi timitiro wanga munju wao kama mru fulani ngamunju wao katila na malan fulani zenguzo miji mdaza kumsa abo ngamrehenti zo maudu kenesha makanisho abakabano kasha maudu yoka nyimkabo mwedoroha emze yajola wa mahamende ende mbajini shangu jonreshe shahe hebani hahe ujonreshe shahe mitsame huli ujonreshe shahe mbonku izo ngamlinda okana sisi wana relo bano basai ngabo mrujojo haya wende mahala ende urashao kana ushihunda yokana rasi rwana shahatu ilezero kuzotipia zidanganya habala huo na malapizo na usubuti kaunga sinuo ngariduaza okana henu siku ngarijobanu kapatia junja Facebook yabo yatujona mri atiokana mru fulani hafariki na wanka batsudu dungo tsungulo yokawendo jofa leo wendo jofa maudu shasonti pia heni mru wendo shak ngarilao heza amri za Mwenyezi Mungu yende maana kao Mwenyezi Mungu ambokana inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun kama Mwenyezi Mungu kadhulumu wanadamu na mbandongo ama sisi ndio jidhulumu la talumuni walumu anfusakum hiyo aya ani le kauli hilo Mwenyezi Mungu akulaba ilonga lichohucho wakati wa hezilibwa yokautsilaumu mimi au mtsilaumu mimi na mlaumuze nafsi mwezahani zonga sivan eni adu aba mirongo zikawe inyongohe wedaba garuju wao la wamu wensaho wewe kadha narekera ndo doka baraka bahini mwana mkomori ujoka hajususha hitso haruma hena barongo ya iladhimu ya hunutu kufu wa mlazimu bado bahanu ujoshi da hena mwa nyasi mzima sisi rombo Mungu ko eni mrungo Mungu yazi hembabahe maudu mrala wende mjini ya daure sheo shekale uri jitapa da wasi rawala wanzu ya heze hatafadiwa rawala ikao wadini hatafadiwa rola mzee hatafadiwa zergozore zibulia rolekao mana mkomori ajitole ya mabangwe zero hamanda lino urongo hawene safikira harwalilwa basabu madukarna kwa natasheo na haina bandu kwa sheo yaboka bajahana maana haina rongozi tsona sheo zoka jahana maana rongozi tsona sheo iyo hamana na muensho mande dezembwa nezembuzi nezembe imweke zile swala lino ladhi wanze watu mjuhe msanganyihe mregeze hatua za ladhimu mrenge namna kwa babake surwa ya kimanadamu msanganyihe mparane boze mashuli za hisa mrenge hatua za hemiji za uhifadhi ngamwana ujuzi ngabo mwanamsho hatu lokomori zilazo tipia kajanji ya Facebook ya jitowe hawazi no tsumba haki shaka janji ya Facebook ya jitowe hawazi shahaba ku aminimu ya hadiside naye wamba kumfangalo plaisir yemru afanya yemru arenge hamtsambaza wanruo direct anruo ngangwangalia we mwanamsho kana kahide woi weyali hitima sharidi wazo kana vala zinzotipia haini mzima dasi atufa maume yotsuwaza nguwalala na mrumishe shazuba kisirini ya wele we mwanamsho wala boya jatowa yatowe ani yarenge confiance yahi yani kamru bahimru wala ya jarenga ya tsambaza iladhi murilaani welekao ani hakaye ni mwanamshe bakumni ko confiance baharengeza ngo zilazi tsambaza ili yampesheo rilane mwanameona na hizo kale wemiji hatuna bezo ngo za Facebook uongo atola nazo ngo hiyo uongo adezano hiyo kari na ukana miji okemesha hema na mkomo pia ngabiramo telefonini haini rongo za bishi haunde telefonini zema shuli fanya unga tsungobiramo amazo telefoni zinu maisha renda unga tsungobiramo za telefoni zinu yako kabatima nada mujokana sheo kabatima nada mujokana amtumnikani mfano Mungu ni mwezi hatwari kanga zibirao maze Facebook juzibanu ka amamra ndo karibu na unifanya we hazi ngabo mru ya waka live yabo beseka kuma actualite ibafanyi wa video yabo baka commentary yabo hata waka ya mwanamishe yabo haka ukomante waka mwanamme uenshi harmo mjo Marseille amfanyia commentary haumreda susu imrumahi akapture la commentary ila hairenge ampula mabandi akaanza fuma juzi bahati ya undri habada mwanamme mabantu wendi wamparase mwanamme ya bahati ya yajire mwanamme atsukabanuri zamba uri mzihi
doka wandu wakayabo washemeza wajuha waka wandu wakaujua umewala wafanya taratibu bala tamwelewano wala kwa jafume mwanamume ule eka mchona za torizo mwenyika mjuo kana gasipre banu heni mru ya jahaba ya de amru haweni mru ya jahaba ya tsimbula mru haini mru ya jahaba ya toa mru zenguo wakajozira homo yafe wakabanu huwa mru yafe siroka murengesho nonde kalitaza huwa mru yafe se hazinji makaulu mru mani kirizi yafe ufuma mru utia mru shononde upata mru aibu ngamaruko kwa supporte ukana wa parona ibu haru matangwe izo zote pia ngajumkini hero hoyahe yende hata pale bala temrola yafe si urumiana imani haku juzi baruka breve national litsoka balaro no garli himi ya polisi ija bala himi zingara wala imusaja imto garni balanza okawananya si wanurensho sina mriere ndamwanya na hiyo ka preempt pirizo sisi kadofanya tobia mabizo yokani jore ngamwanya nyama na mtapirizo ngejomba bala hamenyele maisha shari diwaza gariwa na wazibirao yokamdege prewa mwanyanya hatobia zinji kama zibiro Facebook ega mfikiruka na leoma na msheda la lena mri ajamrenga mtsambaza mu Facebook wanga mfikiruka ye mru hakolile mwanamshe ya inshije dokai mwanamshe arimani krizi yafe mwanamshe ajiwe mwanamshe dia hima madirisha jitoa ajiwe iyo nge hamemru waringe shononde hampashe hitwa maisha maziro yangarenshwe na obana wenge ekemiji hatuka mjajuha ava mwatanganyiha mwazia ila namna uplana sheo ya heo mwana mkomori mwazia umwendo kama mruku hisi yokana hataritumbu mpaka garibirao wanu ndo ambao otime silamu ritumbu mpaka nsujua kariti wangazija kariti wazungu kariti wangereza kariti hata upanderi liyo nuo badala ukanwa fikiri maisha badala ukanwa fikiri mwendeleo badala keni mrastehima nyanya badala eni mru ya sante ukana mime mena daraja fulani wenga na daraja fulani kabati eni mru ujonoka mujojo udewe ya mzao eni mru ujojo juru huwe mwanzao kamrema ule kotibano shaka mtuono kana vanezi jirozi niluya jali hatu sonsi pia vanema namshe weyamba hatolaze weyende hakatia halalena aengwa hatamba ngabishohoka ya hamfilme kajamfilme shazi aibu za sazala wazema namshe woyi zitso mratitse ukane mwana mchewezi mhoro yoka sonti pia ngar hadiso fiani sonti pia ni mrugena zerogo za prive sonti pia ni mrugena myashi wa hahe kartu jua kamona ukakabado daraja yoka warugwa pangao yoka leobani engao mru fulani ngampango ndamne kawa njeni mtuweze ngwaro kartueshe leho mfoma na damu kartueshe kama na damu ulalo waeche kamtueshe kahinu siku ripashia za mvyo zinu ribiri haya hemendu ngabu wajanza wareje hemidu waoneze famii warejo kima kiesi ondo hanza nyezi mgomba kangu wajufi yabo wonze warejeziwa yabo ndo bahanu ikao leka uluko la talumuni walumu anfusakum lumdukanwa bilolo abaha yokaba ngona zembio zao ngona zemvu zangu dunia ngoyeshi ngojono kabati mbio shilona ndongo shamnyezi Mungu esaju utamani yende saju kanda hone sezo wafanya yahambio kana utila umumi la umwena fsamo yaho ukaidemana akabaka hakika inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakina an-nasa anfusahum yadhlimun hakika Mwenyezi Mungu akadhulumu mwanadamu na barongo ama sendiri jidhulumu ngarele wao yokake jaladi mwirikena mdayo zabari rirumia okaidi rihime banurudo plana sheo rihime banurudo dezana yabo kama ukana sisi rilona wana rambo sinde rikwanza kemaudu yabo ngaradora lindeno muhindi yabo ngaradora kena sheo yabo ngaradora kena miji yabo ngaradora kena wazaze yabo ngaradora kena hindi dutokeni mwanadamu yadona mwenyanya abashila tsindu wala yecha wala sisi haheza na sieni mwanadamu ngena zefutiza hahe heni mwanadamu ngene zahahe kapati namna mrajoju jaban ya jambe mwanamshe wende lo jao haunja nambe wende lo jao kebala milizamba unga mi parfait pia heni mrugenda ze problem za heni mrugende kwa yabira heni mrugende zoyaenshi yonde maneka heni mwanadamu hanabuku la hahe ngulindwa maudu ende akazwa wizani yangala kazo za mingi zo zinji yasihe ekazi nje mangizo zinji yanje mbeboni nge karita wazanogozinu ranatso plana shewo no kan baraka emiji hatuma mabaraza nogozinu ruono tijila muhajana omji mtukufu watu wa mbeni waono waona wese tobia zibirao wenda akaomba keni njofanya roko fulani gena zila mzama hakume shaila kejatosha ukana wo kwa jushinda ya wafanye rongo madaila
ili wasekurize wazee wao ne malaho yao shao wabaki vinge gazija ritsia vile na mashule namna hiyo bari wono jana atawanau tiono video jana wanaume wadwarangami haruma watia wavira wanjia haruma emiji ani haruma ngoma wadungo torea wo nese namna hiyo ala kulli hali yenye karika radhono baraka miji kamjuha raha fili hana bango ya maana salamu alama mtukufu mudukarajal stamina mjurengabo dans 5 minutes gambiro yesu jamu solinro watukufu narkerat baban garwa nawle kotilire mao ngar shangiri yao c'est vrai ngar shangira mo daula shaban ketsuto shado baraka ketsuto sha yokalale rende mijini rijuhe yokangar joka ikarende mijini rembe mahotiri jibi wa c'est vrai ondwana hatu ondu tukufu shaba davala ngarujuru kakasina na mengo mitano harmo mijila kwa tina vanu wenda au kwa tufanya hazi hata wenge nyima nuvo ikaundo manikiwa zedo bana zino ngamona heli mremwa ukoti ngamona heli manzi wao na mijia hanyu na mkera mtanganyihe mwangalie namna ya ushinda wanrotso na societe bilize fonctionne wanrotso sofanya hazi nende jutsongeza maudu rireme hato kumbi heni mru avaye rihime shena mnainu ngetawa wenji ulemevu kweli ngasine toma ukamba toma jahula c'est vrai yi majeni mniko za toma nazino sha zititosha ukana maudu mwende hula leo mwa wana kayale unga mwa ruaju hawamrema ni koti shana mdema kenzi mwangalie uka emi mwana nala mala fulani umjini hangu waju maudu nsende tabati hibi mali ya daula maudu na nambati ndenga simizizo ebani hangu waziri hamanda mijeni hamanda mi ritanganya wazima haubuwa proje ili ani yala mahaba yazidi harmo miji hatu ya kama unugarando mala fulani sha wanruwa juhe haurema koti haushukuria hauka wanu waja sha alhamdulillah leunga sina nakume humjini hunu wafanyo mbahazi na hemjini fulani wana nakume wafanyo mbahazi na hemjini fulani wana nakume wafanyo mbahazi ze projects zinji garizwa na wanu upande wa hemaji izorizamba yokangela di mubarengwa mru warengwa wanru haumtsa societe ije abo ije yuonese namna ya ufanya hazi yokangara isiyo kana ensi hatu ngabo bandu ya entreprise zinjika kwa tu rakwa jabali he namna ubali ya entreprise karizo nao karijo kana ze faiblesse zin rudona tabu ya maji rudona tabu ya mwenje rudona tabu ya jau karijo doziona ikakweli ribali ngena rirema hatso hautsanganyi hamwangalie societe bonze ijerenge maji ili wanakomori wengi wafanyazi ili runde mama jirurumie mwangalie societe ya kijeni ije ikensi wotiju ifanye mikataba dene serikali idoni ke serikali mbenu fulani irenge wanakomori hazini irunde mwenje hizo ndizo rutahao shatino kana leori karma mahaba udanza na jao yoke mwana mkomori hazoka mihanza mru fulani jao mihanza hajimdoho majao watina zitendwa gela de mumru yanze mumru ranzane hazitondo kanga monao kana ekale urudungoni mnayi simpaka dawa wanu waja waroji ne system da inu ndo banu kujotsongeza baje guerre civile harmo yensi rinja harmo problem irangamizane nanga monao kana heini mwana mkomori toma yaitawa heini mwana mkomori monokana gamitayarinu wa mana mayafe emesha majiro rilo nayo rwalo bonze rwalo ndani rwalo bonze mesha go majiro yokani muge tayari ya tsaima ya mpesha hitso eni mruge tayari ya mebanu ya pomo ya nyasheo noga mona utukufu kana banu heini zensi zinuka mona sijiola hamba mwana betsuo washi mtujwa bala nansi waki Afrika lo uloban udongo kawe yetewana sharma live deja ulo na mangalie hasar mwensi ya hahe ngone hokawe la stari buparo babu siwa ebanza ngo zinu ufanyaji hata kwa republic yenu ebanu jao ani bonze haina mrukao hajitolea hensi hajitole hambarongo yohuro tukufu sisi si wono ka unuya dui unula de mari planesheo ila de mari mrajema na sisemo ya nyamonsi rijundo kana kabati babahanu iriwa ukanga una baba surwaya shamwendi ajotukuzwa bana mrenge mru fulani mumtukuze wala ngena no mwendi na ngamo na wonze mruto fanya mnaula aba hatukuha mruto kajau ngamo hata mwanambe ule kaunde akalola mkomori mwanamshatu mkomori mwanambe Afrika ngamo nao ko ehodo mangala jango satuketi mwe mankili shabu ya njama serezo ngundo publiki ngundo jao njuro kana ani hasaha hea ngono hukabala estari na wenji shahar mwensi hatu atemwenzankili
yedoju hambe ngufa marongo si humdunga rimrima hatsa rimdungu rimtimisi yabu dababe tuchukoka na marongo yetsinge jo heyaje na vanutsi yo heyana rongo wa mpira leunga wana viji Facebook mondo mapesa bako jorenga ndo aidi mbahazini ngojo fanya ngojo ba entreprise armensi ya ho ngojo kajao ali ndogozo kala ilati murielewe ritsanganye wanzima haudotu kuziana haku sheka heni mndugu twalio ina mnajinju kwenda balana runge mfulani nimsihe nimpweza kwanza nimlahuwe nimsisa mwonsi ala kulli hal ibahate hatu simesilamu ibahate hatu ngarijuwao ukasi wanadamu renshio ha amri ya Mwenyezi Mungu renshio hamado mwenje omwenjesa unutsuniha msujose ujuzimi yadeli ya mwanadamu karkarat bagari trendo zinji nai ngari deza nao ngari lapiza nao emasiuye hija kana mvu hata mdutorege badarala la siuha hakaba bala kajaisho sukula iza dunga ya Mwenyezi Mungu hajata manika ngwanzo haurenge kakaruono duniani tena harinike mifano utsinlaumu laume nafsa moyaho hardarinike mifano nitsidhulumu mwanadamu na marongo nyide mchidhulumu wanyi karitana bahi wandoho karabaraka bali nikiwakili Mwenyezi Mungu anikabahati rijabonze hautapale maisha haujifikiria haufikiro wasaya haufikiraye nsi raona namna yoshinda rakana sheo rakana mdungano rakana binadamu wandoho karabaraka wazee hatu suala yinu tsikaumbesheani ya ukaya gamhisi yokansuhi hisi unsu wono kanga abjojo paro ja serikali harumensi ya hatu ishindiri irinike security harume malezi serikali zori msaoni mrinike maisha mrinike entreprise mrinike jao riwono juzi wakama inyasi wanashe watu wende haruma activity tujula tarabu yakatsujini mwone zajiri riwono zajiri juzi yokana wakama inyasi washi kwa bani ila hadisi ya 2023 hende hakansa abandaya hakaulida wala ya jehula ya jemka zibahamu izini yenga munoka na watukufa kumota na renso subuti mwinji unu kana leunga mrumio subuti haruma bangu wa madani gabano anadamu pia sisawa gama anadamu kongo wajo ye hanrongo mmono ema ya nyasi wo yikaonde yakahulu wajuzi kwa bani salamu manama mtukufu bienvenue mmono zinzajiri juzi kwa bani eza jirindi yoko olamri akana problemu denae habanda nezijiru kana wale kaunde akana problemu denae kajauwa ola kajauya muola shaye ya ulaya dole kao katakana problemu ya kanza wazingare batibire baya lewanu kwa dezanovan wanukwa plano sheovan wanukwa bilano jao kafikiru kabanze ngozino wanukwa diwa zao kafikiru kanze famizo sawa kafikiru kwa nadamu sawa ima nadamu kujwa jilime babano ima nadamu kujwa jenshe nche ya mbibano mraja be min suriya mru kabatu jo shinda ndane rungo badibane juka huwa ukuna kahumona mzinga ujuka ufumwa haushono lijuka utilwa hawigongo juka urema ushukuna koshiona wakana kojaye ulahe wakana kojaye hambie kaya nsoke nsibanu shawu ujo uladingoni ujidhulumu ya maisha bure ulaya bure ukena fikira ukanene sanjubira mji fulani ngamjo ulaya karijilimite wadao baraka karijilimite wadao baraka raransi babanu mimi nsuele ukane ya duyamru de activist ulobanu sheya duyamru da wanu ikaunga sima amir ulobanu manama mtukufunga unaba ami watimizi wandu ziwizili amini yoke madu ya hundu alo ya manama mtukufu joka ngona 3000 ya wanadamu ulonda wana juo ke madu ya hundu alo ya wakao kwa tsurongoa sindoela ya jahima banu rongo haukango amini yokana zinji njuko janjanu hambe mwanama wala mahame hawala mitsambi ulinsujua yeye hwambi yondo usongozozo ngo zile dola mbongo hujuo uhuyengo utujo subutia hulaia yabo narijitoe harumaze problemu zinu nar amini yokaheni mrugena haki ya rongowe nar aminu kende juju sansi kanga rongoza nao nar aminu kemi rongozia twinu laalla ngabo mzima kwenda yohunda msomo kwenda yohele warongo kwenda yojua tukavzijua ne karizi ya karturongwa banu ngabo zinji zijo utawa yokange junkini shamaudu mwanyuhulo banu ya taza ajali kujaijua ya juunika msomo kuna hujua ya juunika ja ngoko tayari ukubali mwanyuho hamanda we hime ya damba we chao we kadha banu zenongozo tipi ya banu heni mwanadamu mwema yomjua Mwenyezi Mungu
waka Mwenyezi Mungu ndu juwe ye mri ya muumba ndu rambu ye roho ya hahe ndu juwe sajuka humrenga maskini atu gari dua zao gari shangiri yao zanu ngombi zinu gari shangiri yao pe unu gari jore hambu kanare mazidi ya shei ndeye fenjao sisa jao shei ni ajaba nuwa borongo kanare ke jao behuwa timanada muwahindu wakinyume yohunda maenemi watimbi wafanya ina fikira nti pia emanada mwela siswabo nti wajijibilie na mweshelekanga mjo hufa gari swaloze juma Mwenyezi Mungu jore mbuze maitiza hatu gari swaloze juma deri himi ya mahaburi walandu wakana nemiji hiyo walandu wakawe nyamwe miji hiyo wala wakana mapesa wala kana ziunga wakana mbe wendeza wakafuni hula abakida si wadokana baraka mrasifanya umakiri no umakiri wa Mwenyezi Mungu uono enye karikarazi wadokana baraka rabunguza baisa na mwanadamu ya njeza we imani ya bunguza upeu Mwenyezi Mungu atodumnika daraja mtukuza inisa wenjeza upeu wa Mwenyezi Mungu rawere fami rahina mdu ikawo maudu ujojikaza nahe Mwenyezi Mungu atodumpuanishe ono msisa ni wonsi karikarazi wadokana baraka unge yonde direkte kao ti fanya muhimu nijema njeni niwendese njakana mweda mwinji katondo malama zuki wangu mutukara jali hakabe invitasu yabo kanga wa yabo kujua hibeha ni accepte shaudo muhimu na kanzani fanya direct yangu yunu kana adha wazee wa hatu ngamwenawe miji hatu lilio yinyi mjuu hamkana sheo rikawisha za tarehe rikawisha mjuu huwa mru fulani wimri ala wadahu fulani eka zango yizoka mjajuha mwatsanganye hahazitwa mazia yo kana mrati hehada mru mrati pweda hola wandu sheo mrati pwe mzee wa mru sheo mrati pwe mwana msho mru sheo shana rike haruma namna mshindano karilekeze maisha shikala uribulia namna inu garju ujitsa sirijau karna hunda sheo sina huja mwaja manama mtukufu bienvenue ujomnike hiri nikensi okamina weser plane mahonze sina huja mbeni zuki wangu hajimbe swali unihensi baba hanu okaya isar plane mahonze sina huja bahanu fulani mru fulani mchomba nyini mwana wani vanu ni hundre sheo shan lazimu ekati de placebo mjiji wangu kuna hundre sheo shahahu haujaitsandayo ujeunda vanu kensi okaona damu pia kwa joe za aibu ikaonde sasa za roha warupia himbra ngurambo mwanyanya kashile inyama wala wapeu wala zo yatimba yezo tinchashi na balawe mrukao ilazimu hujabala uundre sheo shahahu uundre utukufu izozo nsipia wazee wa hatu aminiyo kana mzee wuzamana kumwangalia umtakushu umbe haliko liende asome zilazo nsipia maudo mwanaho yake mtukufu yabo kuna ujuo ukalele ulele mwana umnike kushu umnike ziwa umsomese yawaswili daraja namna yenu usaiduku nabo ezabakaba dokao mjuhe mshemeze rirengezo kao doma rithino waziwa hanu watu fakomori yonde namne kao tiwa no masulaha njenjen rongowe direkte yenu adho ananyasi kaunga nye TikTok ngamwangali wao zi video ngazi ruleo watukufu wanyanyasi gari manzao ni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu na mbunguze makaulu maziro na mbunguze hotola na sheo na mbunguze hodotula na zanguo wakaza ngozinu ngazimenyawe surwa mwana mkomori zenongozinu ngazimenyawe surwa ho binadamu zenongozinu ngazimenyawe nongozi njikarjamba sima parfait sipia makosa maruvu sha ubenufu ha upeu ni mwana mshengundo subuti we mrulonda mrumme ulonda ni urenge live he udoti bana ino ambana hii wanadamu pia uona esheleo mwiswa babani amba mzee watu wa shimnungu amba mwanadamu ndo mwiso wanadamu sidaba ndo mwiso wanadamu jukana mvu fenjeru no wenji iriwono abo banwali abangozi tandani o masuja wakamijini wakaurenga wakaujusa majuna tsole hemanyo zozo nsipia anzali viropa de uwa fikiri kopande wo hisa wazee watu adha na mjuhe mtsanganyihe mwangaleze nsi zakie hamwe miji ya hatu mshemeze mregeze mezwire mijijo kana sura watukufu salam kadwa bila hada natimizi ya serikali ya hatu garo nawe ndamna zengoze ndao garo nawe ziro lo haruma ensi izo kana parozia ho zamba yima nuvwe kauno majamaniki waze wizara zinu ngamona hebi mrema mahotsi sinensi kaumrujo ujuha haruha na banguzi hadozungulanilo nanga mbona ukazensizi ndwajina mreka na banguzi onda lapitali hawahansi wahaba koda honi si ujuo mruka na banguzi hajua hadozungulanilo ibengele unga murao tukufu unu ngamjao mijini mwere mahotsi warugware mao miziki gari zinao ngabwazire mao ngabokongwa ubuhari ngabokongwa unauka inde toma hoana sha na mjukayo aminifumanikiwa nila namne kaunga munroma haba na mtsanganye wazima haubua
namne mwana mkomori anawar mazetabu shari tibake namna yinu richodwendele namna yinu leo mka mjini fulani mre makoti leo mde mjini fulani mre makoti okabwe tomaya ya hemiji ya hanyu maudu kamnafsubuti mketi baba hanu arume miji ya hanyu yode ya mwando kadu ya bili ya bunga mtinzo tomaya ulekawa rode ahima ya lataza mvuzai au mshangiri yani bure okabwe hamu binadamu desha kana ukana binadamu imwanya nyangu jomo bakau himi ukashangiria wandu kao hatambahazi kwa jaka uribuli yayo yawe mwanadamu bahe ekaye mwanadamu ngunyamizo osoni mwa na shawahi hausoni mwa bani hai hausoni mwa muwahe ya wala dhima nyinyi mrevei ya dingo himo ile ukana o wakati ukana leo mjuhe mwangalie nsi wakebabiza hazi riunihe mwenje rikena maji wakati da unuo ngam amini yokema hotsi neze ngoma gajuzidi kazana gwezumzi Tanzania gari johona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.